হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ জনালোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু কেইটামান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ক'ব অ' ভাই মাৰ মুছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি পইচাই মান সন্মান, দেশৰ মান সন্মান ডুবি গ'ল। ৰাইজে পাতিছিল সোণোৱালী চাপৰি, চাপৰিয়ে কলিৰে ৰাইজৰ লগত অভিমান। মই দিহিং পাটকাই, মই তোমালোকৰ মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমিতে জন্ম ল'লা, এই মাতৃৰ কোলাত নিদ্ৰা ল'লা। এই মাতৃ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিলা। মোৰ সন্তান আজি নিথৰুৱা কৰোণাৰ কাৰণে লেখত লাগিছে আতংক। কৰোণা ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দিহিং পাটকাই, গৰ্ভ খণ্ডন বিচ্ছেদ কৰি কি পাবা? আজি পইচাই মান সন্মান, দেশৰ মান সন্মান ডুবি গ'ল। ৰাইজে পাতিছিল সোণোৱালী চাপৰি, চাপৰিয়ে কৰিলে ৰাইজৰ লগত অভিমান। দেশত লাগিছে আজি অহংকাৰৰ জুই, জুই, জুই। দেশত লাগিছে আজি অহংকাৰৰ জুই। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। What the fuck? अरे भैया के हवस देख रहे हो ना? लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। मम्मी, माधव, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इसने तो साला इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ दिया है। हैशटैग द बेस्ट बिल्ली किसार। ये कंटेंट है, ये कंटेंट, ये सर ये तो टट्टी है। अगर तुम लोगों को और तुम्हारे मसूरों में जो प्रॉब्लम है ना, तुम लोग डेंटिस्ट के पास जाओ। यहाँ टिकटॉक 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 में अपना दांत ऐसे 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 करके हिलाने से तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये कंटेंट है, ये বন্ধুসকল, ভাদৰ মাহ অহাই নাই, কিন্তু কিছুমান কুকুৰৰ ভৌ ভৌনি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লেই। আহক এনে কৈছো, এনে কৈছো, Oh my God! Wow! কৈছো একে চৰ দাঁত ভাঙি যাব। চিনি পোৱাই নাই? अपनी भावनाओं को डालो अपनी गान में, तुमसे ना हो पाएगा। এনে কৈছো, তোমালোকক ধেমালি নকৰি কাক ধেমালি কৰিম? अरे कहना क्या चाहते हो? চোৱা বন্ধু, ভাদৰ মাহ অহা নাই, তুমি এনেই চিঞৰি বাখৰি লাভ নাই। এনে কৈছো, এইটা আমাৰ বেমাৰ। देश संकट में है। যদি এনেই তোমাৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, তেতিয়া তুমি তেজপুৰৰ ফালে ঘূৰি চাই ৰ'দত সেইফালে মুখ কৰি তুমি মুতি থাকা, তেতিয়া তোমাৰ অলপ নকওঁ আৰু। हेलो फ्रेंड, और मार्क लाइन में रहो। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे পুতেকে কৈছে যে আমাৰ মাক লাইন মাৰিব। লাইক 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 দিব দে, কবলৈ নাজানিলে আকৌ এনেকুৱা লৰা নে। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? লাজতে গুচি গ'লগৈ, লাজ কৰিছে চাওক, মাকক লাইন মাৰিব দিয়াটোৱে। जनता माफ नहीं करेगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। পুতেকৰ লাজটো দেখিছে নাই? মাকক লাইন মাৰিবলৈ কৈ ইয়াক মাৰো ভালকে দুঠা পৰাম। मेरी पकड़ के पीछे आहा जा करी मत रहना। तुम लोग क्या इतना चिल्लाता है, कथा कहता है। तुम लोग भी उन्नति करेगा, मैं भी उन्नति करेगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
लोग तो अपने माँ बाप को घर से उन्नति करेगा, दोनों मिलके फेमस होएगा ना। इतना ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। इतना क्यों कमेंट बॉक्स में होता है कि ये कोटा है वो कोटा है, हम गुरुत्व भी नहीं देता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक अपनी माँ मत चुराओ। मिलो कभी, ठीक है? ओ छपरी के दुकान में मिलो कभी, तुमको वो 180 रुपये का चाय पिलाता हूँ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে আপোনালোকে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এই বেলেগ একো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে এতিয়া ঘৰতে সোমাই থাকিব লগা হৈ গৈছে। অসমততো এতিয়া বহুত হৈ গৈছে, 350+ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে, আৰু কিমান যে আগবাঢ়িব সেইটো ক'ব পৰা নাই। গতিকে সকলো আপোনালোক ঘৰত সোমাই থাকিব। ষ্টে এট হোম, ষ্টে ছেফ। বাই বাই।